Bonjour à tous et bienvenue sur Francuski na srpskom s Aleksandrom. Danas učimo jednu od najosnovnijih, ali najvažnijih stvar, kako da kažemo koliko je sati na francuskom. Vidjet ćete da, iako postoje neka pravila koje se razlikuju od srpskog, francuski sistem je zapravo ipak logičan. Prvo, kako pitamo koliko je sati? Najstandardnije pitanje na francuskom glasi ovako. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Zapamtite, kada odgovaramo, uvek koristimo bežnicnu konstrukciju il est. Il est. Što znači to je ili sada je. Zavisi od kontekstu. Nakon čega sledi broj i reč heure. Heure. Pazite da ne pročitate ovaj h. Na primer, il est 3 heures. Il est 3 heures. 3 je sata. Sada, kako dodajemo minute? Za četvrtinu koristimo izraz écart. 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 A za pola sata et demi. Et demi. Obratite pažnju, demi je ženskog roda gdje se odnosi na sat. Une heure. Une heure. A kada želimo da kažemo 15 do, koristimo moins le quart. Moins le quart. Prirodnije moins le quart. Na primjer, 8 heures moins le quart. 8 heures moins le quart. 15 do 8. Kada pređemo 30 minuta, Francuzi ne sabiraju minute kao mi, već oduzimaju od sljedećeg sata, baš kao što mi nekad kažemo, na primjer, 20 do 5. Formula je sljedeći sat, pa onda reč moins, pa onda minuti. Na primjer, il est 9 heures moins 20. Il est 9 heures moins 20. Prirodnije, il est 9 heures moins 20. 9 sati manje 20, odnosno 20 do 9. Francuzi imaju i specifične termine za doba dana. Umjesto 12 sati koristimo midi, midi za podne i minuit, minuit za ponoć. Također, da bismo bili precizni, dodajemo du matin za jutro, du matin ili du soir, du soir za veče. Na primjer, il est 9 heures du soir. Il est 9 heures du soir. Znači da je 9 sati uveče. Da izbjegnemo greške, uvek izgovarite heure na kraju. Također, pazite na midi et demi. Ovdje koristimo muški rod demi bez e na kraju. Vežbajmo brzo. 9h10. Il est 9h10. A za 16h45 kažemo il est 5 heures moins le quart. Il est 5 heures moins le quart. Odnosno 15 do 5. Možete danas da isto govorite tačno ovako il est 16h45. Ako hoćete nešto malo opuštenije, il est 16h45. Ukoliko želiš da konačno progovoriš francuski tečno i sa samopouzdanjem, pridruži se našim grupnim časovima. Radimo nedeljom od 6 do pola 8, mjesta su ograničena, zato rezerviši svoje mjesto na vreme putem e-maila koje vidiš na ekranu, što je francuski na srpskom @gmail.com. Hvala vam na pažnji. Nadam se da je ova lekcija bila korisna. Slobodno napišite u komentarima koliko je sada sati na francuskom jeziku. Ne zaboravite da lajkujete video i pretplatite se na kanalu za nove lekcije. Nadam se da ćemo se vidjeti na času.
Inače, au revoir et à bientôt.